Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu, nawapenda sana. Napenda sana. Nitaka nizungumze jambo fulani ambalo unatakiwa kutazama sana katika maisha yako, na ni neno ambalo Mungu amekufundisha sana kulingana na situation ya maisha ambayo nilikuwa nimepitia sana. Lakini kitu ambacho nataka nikwambie leo, ndugu yangu mpendwa, rafiki, tazama sana katika maisha yako watu ambao wapo kwenye maisha yako leo, au watu ambao umekutana nao. Je, ni kusudi la Mungu? Au watu ambao ulionao leo ni kusudi la Mungu? Tazama ni watu gani ambao wako katika maisha yako, kwa sababu kuna watu ambao wanatumwa na shetani, lakini pia kuna watu ambao wanatumwa na Mungu. Watu ambao wanatumwa na Mungu katika maisha yako siku zote ni kwa ajili ya kukusaidia kufikisha katika hatima yako, lakini watu ambao wanatumwa na shetani siku zote ni kwa ajili ya kukuharibia usifike katika hatima yako. Na ndio maana tazama watu ambao wako upande wako, marafiki, ndugu, wengine wachumba, wengine na mwingine atatazama hata mtu ambaye umefunga naye ndoa. Je, ajalishi ni mke, ajalishi ni mume, je, ametoka kwa Mungu? Maana kuna vitu vingine unajua, tunavipata tu alafu tunafanya tu, lakini hatumuulizi Mungu. Jifunze unapoanza uanze na Mungu, na pia unapomaliza umalize na Mungu. Jifunze kumuuliza Mungu katika maisha yako. Jambo lote ambalo unalifanya muulize Mungu, alafu tamwona Mungu wa mambo makubwa. Amen.